Yes, twongera kubaha ikaze mwebwe mukurikiye iyi channel ya David 15 Pro aho muherereye hose. Uyu ukaba ari umwanya tugiye kubagezaho amakuru yagiye asohoka mu nyamakuru igiye bitandukanye nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mubimenyereye. Njye ni David. Amakuru yacu rero turahera hano muri Amerika aho abakoranye na Barack Obama bagiye gukorwaho iperereza ku bugambanyi bashinjwa. Minisitiri w'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pam Bondi yatangaje ko hagiye gutangira iperereza ryagutse ku bayobozi bakuru bakoranye na Barack Obama bijyanye n'ubugambanyi no kwiba mu majwi mu matora bashinjwa. Ibi birego byashyizwe hanze n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe ubutasi muri Amerika DNI Tulsi Gabbard, bigaragaza ko abari mu buyobozi bwa Obama babeshye Trump ko akorana n'Uburusiya bifashishije inyandiko mpimbano z'ubutasi kugira ngo atsindwe amatora. Minisiteri y'ubutabera muri Amerika yatangaje ko mu mpera za Nyakanga yatangiye gukurikirana ibyatangajwe na Gabbard ko ubuyobozi bushinzwe iperereza bwakoresheje ububasha bufite mu bintu bidafitiye rubanda inyungu. Gusa ibi ntabwo byafashije cyangwa se ntabwo byashimishije ishyaka ry'abademokarate ribarizwamo Obama, aho bagaragaje ko iperereza rigiye gukorwa nta yindi mpamvu ifatika ahubwo ari ukubera impamvu za politiki. Kugeza ubu Minisiteri y'ubutabera yategetse ubushinjacyaha gutangiza iperereza kuri iki kibazo. Muri Nyakanga 2025 nibwo Perezida Donald Trump yashinje Barack Obama icyaha cy'ubugambanyi avuga ko yagize uruhare mu kwiba amajwi mu matora. Yavuze ko Barack Obama akwiriye gukurikiranwa na Minisiteri y'ubutabera kubera uruhare yagize mu kumwiba amajwi mu mwaka wa 2020. Amatora Donald Trump avuga ko yibwemo nayabaye mu mwaka wa 2020 bikarangira yegukanywe na Joe Biden, ndetse nayo muri 2016 Trump yatsinzemo Hillary Clinton. Icyo gihe Trump yashinjwe gukorana n'Uburusiya mu mugambi wo kwivanga mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barack Obama ni umwe mu bari bashyigikiye cyane Joe Biden wanamubereye visi perezida igihe yari ku buyobozi. Uretse Barack Obama, mu bandi Trump yatunze agatoki muri iki kibazo harimo Hillary Clinton, Joe Biden, James Comey wayoboye FBI na James Clapper wayoboye DNI. Akaba ari uko bimeze rero hano muri Amerika. Yes, tuvuye muri Amerika rero reka dukomereze kuri iyi nkuru hano. Inkuru mbona isa naho idasanzwe, aho abadepite batoye itegeko ryemera gutwitira undi no kuboneza urubyaro ku bana b'imyaka 15. Abadepite b'u Rwanda batoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ririmo n'ibyerekeye kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 bifatira icyemezo ku guhabwa serivisi z'ubuvuzi budaherekejwe n'umubyeyi cyangwa umurera. Iri tegeko rigizwe n'ingingo 111 ryatowe kuwa 4 Kanama umwaka wa 2025 nyuma y'amasaha menshi rigibwaho impaka ingingo ku yindi. Komisiyo y'imibereho y'abaturage mu mutwe w'abadepite yasuzumye umushinga w'itegeko, yavuze ko wongewemo ingingo 20 kugira ngo rirusheho kumvikana naho izindi 29 zivanwamo. Perezida wa komisiyo wa Maria Veneranda yavuze ko ingingo zagarutsweho cyane zirimo ijyanye na serivisi yo kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga. Iyi ngingo ivuga ko iyi serivisi yemerewe abashyingiranywe n'undi ufite ikibazo cyo kutororoka mu buryo busanzwe, ariko bikemezwa n'ukora umwuga wo kuvura ko uwo muntu adashobora kororoka mu buryo busanzwe. Icya kabiri cyagiweho impaka cyane ni imyaka yo kwifatira icyemezo cyo guhabwa serivisi z'ubuvuzi, aho bemeje ko iyi myaka iba 15 ivuye kuri 18 yari isanzwe mu mategeko. Depite Izere Ingrid Marie Parfait yagaragaje ko gufata abana b'imyaka 15 kubona serivisi z'ubuvuzi nta kibazo kirimo, ariko bikwiye kubanzirizwa no kwigisha n'agakingirizo. Yagize ati kuki tutashyira imbaraga mu kubaha udukingirizo kuko dushobora kurinda izo ndwara nka sida n'izindi bashobora kwanduriraho. Abadepite bagaragaje ko bikwiye ko mu gihe umwana w'imyaka 15 agiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi zirimo no kuboneza urubyaro byajya bimenyeshwa umubyeyi we. Indi ngingo yavuzweho cyane ni ugutwitira undi no kubika intanga cyangwa insoro zishobora kwifashishwa mu kororoka mu gihe kizaza. Iri tegeko riteganya ko abantu bafite ibibazo byo kutabona urubyaro
byemejwe na muganga w'inzobere bashobora guhabwa serivisi yo gutwikirwa bikurikije amategeko n'amabwiriza bisaba. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Ivan Butera yatangaje ko serivisi zo kuboneza urubyaro ku bana bafite imyaka 15 zitazaba ari izibonetse zose. Yagize ati serivisi twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu ntabwo bivuze ko serivisi washaka yose uzayibona kubera ko twashyizeho iri tegeko. Ntabwo umwana w'imyaka 15 cyangwa 16 azajya kwa muganga kubera ko yemerewe serivisi twashyize muri rusange, ariko tuzagaragaza neza mu mabwiriza tuzatanga ngo uvuge ko wahisemo kwifungisha ntabwo bizaba byemewe. Umushinga w'itegeko watowe wari wageze mu nteko ishinga amategeko ku wa 5 Ugushyingo umwaka wa 2024, usuzumwa na komisiyo y'imibereho y'abaturage. Akaba ari uko rero byifashe kuri iyi nkuru. Mwibutsa ko utakanda subscribe, wayikanda kandi like nimba ukomeje gukurikira iki kiganiro kugira ngo dukomeze tubane mu makuru menshi atandukanye. Yes, dukomereze hano noneho aho abakozi ba Boeing barenga 3,000 bahagaritse akazi. Abakozi bagera ku 3,200 bakora mu ishami rya gisirikare rya Boeing muri leta ya Missouri muri Illinois bahagaritse akazi ku wa 4 Kanama 2025 nyuma yo kutemera ibikubiye mu masezerano y'imyaka 4 bahawe. Abahagaritse akazi bibumbiye mu rugaga rwa IAM District 837 bakora indege z'intambara za F-15 na F-18 E-18 ndetse n'ibikoresho bigize misile. Uru rugaga rusobanura ko Boeing yavuguruye amasezerano y'aba bakozi aho yagombaga kongera umushahara ku kigero cya 20% mu myaka 4 n'agahimbaza musiki k'ibihumbi 5 by'idolari ndetse hagakorwa impinduka ku masaha y'akazi. Gusa ibi ntibyakozwe ku buryo bwifuza. Aba bakozi basaba ko umushahara wakongerwa ku gipimo kirenze 20%, imiterere y'akazi gahindurwa, amategeko akavugururwa ndetse bagahabwa ikiruhuko kirenzeho n'ibindi birimo agahimbaza musiki. Imyigaragambyo yo guhagarika akazi ibaye ku nshuro ya 12. Ibaye ku nshuro ya kabiri ikurikiye yabaye mu mwaka wa 2024. Boeing yatangaje ko itewe agahinda n'iki cyemezo cy'abakozi ariko igiye gushaka uburyo bwatuma akazi gakomeza mu rwego rwo kugabanya ingaruka. Akaba ari uko rero byifashe kuri abo bakozi ba Boeing. Yes, tunyarukire gato kuri iyi nkuru yo mu mikino aho Wasiri yasohoye indirimbo yitwa 11 n'abazungu yahimbiye Rayon Sport. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa Wasiri akomeje gukora udushya dutandukanye agaragaza uburyo akunda ikipe ya Rayon Sport ndetse akagira uruhare rukomeye mu gutuma Rayon Sport biyumvamo ikipe ya abakunzi ba Rayon Sport biyumvamo ikipe yabo. Nyuma yo kurangwa n'udushya dutandukanye kugeza ubu Wasiri yamaze gushyira indirimbo yahimbiye Rayon Sport ayita 11 n'abazungu. Ni indirimbo igaragaza uburyo amakipe Rayon Sport yayamereye nabi yatsinda ndetse akagaragaza ko ikipe yiyubatse mu buryo bwo gukomeza gutsinda. Ubusanzwe yageze muri Rayon Sport agiye kuba umunyamakuru mu kiganiro Rayon Time, ariko Wasiri ubwe akunze kwivugira ko ari umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport. Kugeza ubu abaye wa mbere koza agashya ko guhimbira ikipe y'indirimbo. Mu mirongo y'indirimbo ya Wasiri aho harahagira ati 11 n'abazungu mu matsinda barabizi ndatsinda, ibikombe bya shampiyona ndabimaze, ntabwo mpimba, amanota 70 nayajyanye udukipe duhinda, igikundiro yacu y'Inyanza ibikombe biri mu biganza. Iyi ndirimbo kandi yayisoje atejya cyane avuga ko ku isoko ry'igura n'igurisha Rayon Sport yaguze umuti w'amaso n'ahandi makipe akagura umuti w'amenyo. Akaba ari uko byifashe rero kuri uyu mutaramu witwa Wasiri. Dusoza rero wipira kandi subscribe kuri iyi channel ya David 15 Pro, wayikanda ukanda like ugashare ikiganiro ugatanga comment ukatubwira uko wumvise aya makuru. Tubasezereho rero dukomeza no kuba kwifuriza amahirwe y'Imana mu byo mukora byose kandi mujye muhaha